je naselje grada Velika Plana i nalazi se na samoj granici sa Smederevskom Palankom. Kroz njega od izgradnje u 19. veku prolazi železnička pruga Beograd-Niš. Najznačajniji prirodni resurs Bresja je zemljišni fond visoke potencijalne plodnosti ispresecan vodenim tokovima. U naselju, koje je bogato obradivim poljoprivrednim zemljištem i šumskim površinama, danas obitava oko 1000 ljudi. Najveća svetinja ovog kraja je manastir Koporin, zadužbina despota Stefana Lazarevića, koji je vladao od smrti svoga oca kneza Lazara do 1427. godine. Brojna su predanja o nastanku manastira građenog u moravskom stilu, a jedno od njih zapisao je književnik i publicista Dragutin Paunić u knjizi Ržan. Vrlo se razveseli despot Stevan kad ga radovanjci umoliše da im dolaskom uveća osvećenje tek podignutog manastira. U pratnji visokih dostojnika, umnika i pismenjaka, sve same dične srpske gospode, divno i bogato obučene iz prestolnog Kruševca, diže se na put u Šumadiju. Stalno nekud u ratovima, željan lepote svoje još uvek nepokorene zemlje, despot po prvi put ne žuraše. Idući prečice, zastajaše na mnogim mestima koja mu se svidoše. Nagleda se žetelaca i kosača u belim tanko tkanim košuljama, nasluša pesama iz devojačkih i momačkih grla i svirke frula i dvojnica. Durašni vranci pod konjanicima, sviknuti na carske džade, žurno grabeći napred, ne mogaše preko polja mirnim hodom. Penušavi i krvavi žvala jedva se na zlatnoj uzdi držaše. Neprestano cupkaše, od kopita zemlja se mrvila i tanjila. I za 3 dana putovanja, skoro bez počinka, despot na kome se zlatom i srebrom izvezene haljine sijaše, pristiže kod radovanja na poveću uzbrditu kosu, prošaranu plodovitim njivama i vinogradima. Narod pade na kolena i sa mnogo počasti uz jeku zvona sa manastirskog zvonika pozdravi milog vladara, uveliko okićenog imenom i slavom. Odatle on strminom siđe prema manastiru, sazidatom na rušištu neke stare svetinje u jednoj skrovitoj uvali sa svih strana šumom obrasloj. Videći pred sobom lepo sagrađen hram od tesanog peščanika, a znajući da majdana kamena u blizini nema, despot zapita: "Gde nađoste kamen u pitomini?" "Kopirkali smo posvud, kopirkali i donosili", ponizno odgovoriše monasi gotovo u jedan glas. Pošto ostoja svetu službu, sad despot Stevan dariva manastir silnim blagom, a kako je kamen za njegovo zidanje morao da se kopirka, zapovedi da se u crkvene knjige zapiše pod imenom Koporin. Despotova reč, uvek posljednja, osta poštovana i do dana današnjeg. Manastir je kroz vremena ropstva bio mesto okupljanja i krepljenja srpskog naroda čak i kada je bio u ruševnom stanju. Obnova je pokrenuta odmah po sticanju nezavisnosti Kneževine Srbije. Od brojnih priča koje su se desile u i oko manastira, mi ćemo ispričati onu o nemačkom oficiru Walteru de Maizièru koji je sahranjen u Porti. Godine 1915. u združenoj ofanzivi austrougarske, bugarske i nemačke vojske na Kraljevinu Srbiju došlo je do borbe na potesu kod manastira Koporin, od Karaule do Radovanjskog luga. U grčevitoj borbi bilo je mnogo poginulih na obe strane. Pravnik po struci, kapetan u vojsci de Maizière, je poginuo u toj borbi i sahranjen nekoliko metara od hrama. Ono što ostaje kao zanimljiv podatak u veku nakon završetka Velikog rata, u kome su Srbi imali više od 1.247.000 stradalih, je taj da je njegov unuk Lothar de Maizière bio posljednji premijer Istočne Nemačke, a drugi unuk Thomas de Maizière bio ministar odbrane u vladi Angele Merkel. Zašto je ovaj nemački oficir tu sahranjen i nikada njegovo telo nije preneto u rodni kraj, ne zna se. Da li je njegovo grobno mesto sačuvalo svetinju od eventualnog neprijateljskog razaranja, također se ne zna. Mi odavde odlazimo na breg koji se diže iznad svetinje na kome rasti i razvija se vinogorje vinarije Ambelos. Nastala 2016. godine u vinariji se uzgajaju autohtone sorte.
Prvi čokoti vinove loze zasađeni su 2010. i 2011. na oko 270 metara nadmorske visine u predivnom pogledu Šumadije. Uz tradicionalan način proizvodnje u hrastovim buradima nalaze se neka od najkvalitetnijih vina. Sveštenik Vladimir Nestorović, direktor vinarije, bio je naš domaćin. Upoznao nas je s dosadašnjim uspjesima, posebno ističući jubilarnu Tamjaniku 25, koja je dobila zlatnu medalju na sajmu etnohrane i pića u Beogradu. Vinarija manastira Koporin i eparhije Braničevske dobila je naziv Ambelos, simbolično, zato što reč Ambelos na grčkom ima više značenja koja su usko vezana i za crkvu i za vinograd. Pa tako reč Ambelos označava vinograd i kao zasad vinograda, ali i vinograd kao crkvu Božju, kao vinograd Gospodnji. Isto tako reč Ambelos znači vinova loza od koja rađa grožđe, od koga se pravi vino. Vrlo su zanimljive etikete koje se nalaze na vašim bocama vina, pa ako nam možete ispričati priču vezane za njih. Kao što smo rekli, sam vinograd i sama vinarija su nastali kao nastavak jedne hrišćanske tradicije, pa tako mi i u etiketama ili kroz etikete želimo da ostanemo povezani sa našom istorijom, sa našim precima i sa samim ktitorom manastira Koporin, sa svetim despotom Stefanom Lazarevićem. Pa tako na etiketama belih vina je prikazan despotov zmaj sa fresaka iz manastira Manasije, koji je zadužbina također despota Stefana Lazarevića, dok na crvenim etiketama imamo prikaz, i to 3D prikaz, despotovog novca. U čast svetitelja i despota Stefana, jednog od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih vladara, mi smo i jednu posebnu kupažu vina, crvenog vina, nazvali despotova sablja, tako da smo i na taj način želeli da svima damo do znanja čiji je ovo manastir i iz čijih vinograda piju vino. U ovom predivnom delu Šumadije nalazi se ova, predivna vinarija. Koje sve vrste grožđa ovdje uspevaju i koje vrste vina proizvodite? U našem vinogradu pre svega mi se ponosimo autohtonim sortama grožđa. Tu su od belih Tamjanika i od crvenih Prokupac, a naravno imamo i drugih vinskih sorti koje su nadaleko poznati u svetu. Od belih Rajinski rizling i Italijanski rizling, a od crvenih vinskih sorti tu su Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Pinot. Vina su fantastičnog kvaliteta. Šta kažu oni koji su imali prilike da ih degustiraju? Zahvaljujemo na tim komplimentima. Za sada su ljubitelji vina i degustatori zadovoljni našim vinima i pre svega su impresionirani i iz tog razloga zato što vina pravi lično vladika i pravi ih na jedan tradicionalan način gdje se čitav proces fermentacije i zrenja vina odvija u drvenim hrastovim buradima gdje vina odležavaju godinu dana, pri čemu ne koristimo nikakva savremena enološka sredstva, već prirodna vina i nudimo ljubiteljima i potrošačima. Ovdje se nalazimo i u jednom predivnom prostoru. Šta je ovo i kad je nastalo? Gornji konak manastira Koporin u kome se mi trenutno nalazimo je sagrađen 2014. godine blagoslovom episkopa Braničevskog gospodina Ignatija i sredstava eparhije Braničevske i u gornjem konaku je smešten podrum vina u kojem mi proizvodimo vina. Imamo degustacione sale ili trpezarije u kojima može da se vino proba i degustira. Može čak i da se održavaju i seminari i razna predavanja, što smo isto imali iskustva i naravno imamo u gornjim spratovima sobe i apartmane kao smeštajne kapacitete za naše drage prijatelje i za ljubitelje vina koji žele ovdje da ostanu na konak.
Koliko sam shvatio iz našeg malopređašnjeg razgovora, vi niste neko koji je agronom, niste neko koji je iz poljoprivredne priče ušao u ovu priču, pa nam kažete kako to izgleda kada svešteno lice je ujedno i u vinariji, proizvodi vino i učestvuje u proizvodnji svega ovoga što smo vidjeli danas u vinariji. Da, ja nisam agronomske struke, ja sam dakle teološke struke i sveštenik u službi crkve. Ali i cela ova naša priča koju je dakle i osmislio i blagoslovio vladika Ignatije upravo ima za cilj da čitava zajednica učestvuje. Pa tako mi ovde i kada beremo grožđe dolaze i naši sveštenici, i đakoni, i veroučitelji, čak i đaci i narod Božji dolazi sa svojim sveštenicima i beremo svi zajedno grožđe, isto tako i u preradi grožđa i prilikom pretakanja vina. Dakle, svi zajedno počevši sa vladikom učestvujemo u tome, tako da iz tog razloga, eto, s obzirom da je i vinarija crkvena, vladika je odlučio i blagoslovio da sveštenik bude direktor vinarije. Nakon svega što smo saznali u ovom delu Bresja, mi se sada spuštamo malo niže, u ravnicu, gdje će naš domaćin biti Nebojša Đinović ispred firme Superior. U svetu se 6% mladih bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Prednosti poljoprivrednika u savremenom svetu su brojne. Nezainteresovane treba zainteresovati, vredne podstaći. Preduslov je znanje. O nastanku firme na polovini stola, agroklimatskim i geopolitičkim promjenama u svetu i zašto za Superior, čija paprika čini 51% bugarske proizvodnje paprike, Bugari kažu Superior ne je samo slonovo uvo, razgovarali smo sa magistrom Nebojšom Đinovićem. Gospodine Đinoviću, nalazimo se u upravnoj zgradi vaše firme. Od kada postoji firma Superior i kako ste došli na ideju da baš ovdje u ovom delu Srbije, Šumadije, u Velikoj Plani napravite firmu? U stvari, na ideju je došao moj otac, dr. Ivo Đinović. On je radio u Institutu za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci i to radio na Grašku. Kad mu je direktor dao da radi na Grašku, on nije sebe video u tome, hteo da radi na Paradajzu. Međutim, to nije bila opcija i on je 1988. godine napustio institut u vreme blagostanja i kraja Jugoslavije. Već 1993. godine u februaru mesecu je osnovao Superior. A za to vreme je imao nekoliko sorti hibrida paradajza koje su bile već popularno na tržištu. A to je Maraton, Kazanova, Uragan. I dan danas ti paradajzi su prepoznati kao srpski pravi domaći paradajzi. Jer u ono vreme se nije gledala selekcija na ukus, na oblik, na čvrstoću, samo na neko branje, da li se bere s peteljkom ili ne. I tako je tata u stvari bio rodonačelnik svega ovoga. On je u stvari i smislio ime Superior, jer je Superior na latinskom nadmoćan. I tako smo mi počeli, ja sam tad bio student, mi smo počeli na pola kuhinskog stola. Zašto na pola, zašto ne na celom? Pa na pola smo morali da ručamo. Prvi veliki uspeh je bio da kupimo telefaks, da možemo da pošaljemo neki dokument, da možemo da primimo neki dokument. I sećam se tog perioda da je jedini cilj i jedina stvar koja nas opterećivala bila kako da spakujemo seme. Pakovali smo ručno, lepili kesice tutkalom, a sad imamo 7 pakirica i možda pakujemo 100.000 kesica na dan. Prvi veliki uspeh je bio kad se na tržištu pojavila paprika slonovo uvo. I to je paprika koja je zamenila do tada najpoznatiju papriku kurtovsku kapiju. Prvo bojažljivo, malo po malo, da probam 2 reda, da probam pola parcele, a onda i celu parcelu. I od tada, znači od te neke 98. do danas, to je paprika koja je prepoznata kao best seller i paprika koja ne samo u Srbiji, već i na Balkanu, pa sve tamo negdje do Maribora, predstavlja prepoznatljivi ukus balkanske paprike.
namjerno kažem balkanske, neću da kažem srpske, jer se ona gaji najviše u Rumuniji, Bugarskoj i u ex-ju zemljama. Kakva je pozicija sa Šumadijom i sa poljoprivredom i generalno sa životom poljoprivrednika i seljaka u Šumadiji? Čime se oni bave i čime bi mogli da se bave i da naprave svoju proizvodnju i zaradu veću? I to sam čuo na jednom predavanju od koleginice iz Novog Sada, Novosadskog instituta. Oni su radili istraživanje o setvi kukuruza. I verujte mi da je tu pata karte negde. Jedne godine 52% ima, 51% Vojvodina površine pod kukuruzom, a druge godine više ima Srbija, centralna Srbija. Dakle, Šumadija kao predstavnik Srbije i centralna pozicija Srbije je u pogodnosti da gaji sve i svašta. Ovde imamo adekvatne uslove za gajanje i voćarstva i bavljanje proizvodnjom povrća u slivu reke Morave, Jasenice, pa i ajde da proširimo malo i u Tromoravlju, sve ove naše 3 Morave. Dakle, neverovatan potencijal. Ali nemojmo se samo tapšati po ramenima i pričati o potencijalima. Potencijali su na papiru. Šta je realnost? Realnost je da ostavimo ljude ovde, da ne odu negde tamo, gde god da je to tamo. I da ih naučimo da rade i da mogu da zarade. Verujte mi, mladi ljudi, ako osete da mogu da zarade, pa neće ići on u Slovačku da pravi kablove za Mercedes A klase, nego će da ostane da radi ovde, da na svom imanju proizvede nešto što će biti ukusno, lepo i na kraju krajeva profitabilno. Znači, jedna ideja, jedan savjet je da se pomažu mladi ljudi, a i da se ujedno mladi ljudi obrazuju i da stiču znanje i da slušaju iskustva starijih. Sve to pomalo. Sve pomalo. Da pogledamo sad, da odemo do vašeg rasada borovnice i da vidimo kako vi to radite na terenu. Ekonomski moment je glavni razlog zašto se mladi u Srbiji više okreću voćarstvu nego ratarstvu i povrtarstvu. Magistar Đinović pokazao nam je rasadnik borovnice za koju u ovoj firmi, koja nastoji da u potpunosti bude ekološka, vlada veliko interesovanje. Došli smo elektromobilom ovde u ovaj zasad i da se sve zeleni. Vaša firma posluje po principu zaštite životne sredine. Šta nam možete o tome reći? Pa taj elektromobil je posljednja posljednja stvar koju smo sproveli u celoj toj našoj green tehnologiji, da je tako nazovemo. A počeli smo time što smo prvo čorbu od paradajza i otpad organski od onog što vadimo seme upotrebljavali za đubrenje drugih površina. Pa onda otpad od orade semena, kao što je kukuruz ili pasulj, nosili u Kraljevo kod mog tasta gde smo gajili svinje. Pa smo onda te svinje pretvorili u hranu. Tako da, kad smo napravili onaj novi deo firme gde smo malo prebili, mi smo tamo napravili solarne ploče, napravili smo kotao na biljnu masu i sav otpad sa naših proizvodnih polja, kao što je slama, kao što je kukuruzovina, kao što je karton, kao što su stare palete, ide u kotao i mi se u stvari zimi grejemo na otpad. Ja tu svoju svest o ekologiji sprovodim i kroz eko škole. Recimo, osnovna škola Karađorđe u Bresju je primer šumadijske škole koja se bavi ekologijom. Nije to samo reciklaža, limenki ili ugasiti šporet ili sijalicu ako izađeš iz kuće, što je vrlo bitno, nego je to i svest. A kod koga se razvija svest? Pa ne uči se mator konj da vuče, nego kod dece. I ja dovedem decu ovde, tražim od njihovih nastavnika i direktora da ih puste da dođu, da oberu borovnicu, da zaprljaju ruke ko vi i ja danas sa borovnicom, da jedu i da kažu pa ovo je dobro, ovo je lepo, hoću ovim da se bavim, hoću da pazim na prirodu, hoću da nema gume i plastike. Umrećemo od plastike jednog dana u rekama i morima. Ono po čemu ste vi specifična firma i ono po čega se treba pohvaliti jeste da pomažete mlade naučnike i mi sada kada završimo razgovor s vama odlazimo na razgovor sa vašim radnikom Ivanom Tupajićem. Pomenuli ste da pomažete mlade nade još kad smo bili kod vas u kancelariji, da vidimo šta on ima da nam kaže o kukuruzu i šta ima da nam kaže o paprici, a i on je pokrenuo nešto zahvaljujući podršci vaše firme. Na mlađima svet ostaje. Ne možemo da živimo večno i ne treba da živimo večno. Ali nemoj ni da bude svi Srbi pod jednom šljivom. Najde da bude nešto između, kao što smo malo pripričali. I da te mlade ljude
dok su još mladi, iniciramo da rade nešto. Da ih podučimo istorijom. To je ono što vi kažete, onaj miks. Ništa nije strogo određeno. To je jedan miks istorije, tradicije, savremenog. Pa ne možemo, mi stalno se bavimo ko Amiši, sad ćemo samo konjima da idemo i ništa neće da radimo. Pa naravno ćemo da ubacimo nešto novo, ali ćemo da vidimo da li je to isplativo. Da li treba kupiti traktor od 100.000 eura za ovu stvar ili može traktor od 3.000 eura da završi taj posao. O tome se radi. Znači, ništa nije tako strogo određeno. Vi rekao ste sve u nijansama. Sve u nijansama. I ono što su meni rekli kad sam uvodio ovde neke standarde u firmu, vi pravite standard. Znači, gde postavite letvicu, dotle treba da idete. Pa ako će da je dižemo, da je dižemo. Ja sam visoko postavio letvicu i imam visoke ciljeve i hoću tako da uradim i uradit ću. A na dobrobit svih nas. I tih mladih ljudi koji dolaze ovde na praksu i koji treba da ostanu i kod mene i kod nas i da idu negde dalje da budu ambasadori u svojim gradovima. Mi vam želimo da u tome i uspete. Hvala vam na svemu što ste nam rekli, što ste nas onako domaćinski srpski ugostili i što ste nam onako nesebično pružili puno saveta kako da i mi budemo bolji, a i našim gledalcima da nauče nešto novo ili ako ništa, makar da dođu kod vas i da se obrazuju. Hvala vam. Mogu ja vama da pružim ruku u ovo vreme korone kad se ljudi slabo rukuju i da kažem hvala i vama što ste odlučili da posjetite jednu šumadijsku firmu. Želja svih u Superioru, počev od osnivača dr. Iva Đinovića, je da pomognu mlade naučnike i meštane Vresja. Jedan od takvih je i Ivan Tupajić, koji je selekcioner i oplemenjivač bilja. Ispričao nam je čime se bavi u svom doktoratu, pokazao kako se radi u selekcionom polju i poveo na zasad borovnice koju uzgaja zajedno sa ocem Predragom Popovićem uz početnu podršku firme Superior. Ivane, nema lepšeg mesta za razgovor sa vama od ovog selekcionog polja. Otkud želja da upišete poljoprivredni fakultet? Pa ta želja je zapravo pratila me ceo život, a u jednom trenutku je želja za koju nisam ni znao postala ideja. I onda je ta ideja dovela upravo do selekcionog polja. Od malena se bavim poljoprivredom, iako živeo sam zapravo u Kosjeriću, u centru grada, moji su sa sela, imamo svoj ranč malina, da kažem svoje poljoprivredno dobro. Tako da poljoprivreda je uvek me pratila kroz ceo moj život, celo moje školovanje, moje prve ideje. Prva na listi nije bila poljoprivreda, to je bile političke nauke, bile su književni fakultet, pravni, srednja škola, pronalazimo se, tražimo svoj put. A onda sam stao i realno pogledao svoje fizičke i svoje psihičke mogućnosti, svoj karakter, gde će moj karakter najviše da se ispolji u smislu da ću moći da dam najviše ploda. I upravo... I otud mi danas ovde u ovom... Danas ovde u selekcionom polju. Šta je ovo ovde? Gde se nalazimo sad? Nalazimo se na selekcionom polju firme Superior u Velikoj Plani. Konkretno ovde je selekciono polje jedno od selekcionih polja. Poslije ćemo vidjeti i papriku i paradajz. Ovo je selekciono polje kukuruza šećerca. Dakle, ovde su u redovima posejane linije iz svih krajeva sveta. Naravno, najviše linija poreklom iz Srbije i sa naših prostora. Ovde, kao što možete i vi vidjeti, one se razlikuju po određenim svojim karakteristikama, po habitusu i tako dalje. Zadatak mene konkretno kao selekcionera jeste da u dogovoru sa profesorom dođem i od svakog broja odaberem par najboljih biljaka, da sad, naravno, to su sad već tajne selekcionera, na osnovu čega vršite odabir biljaka, pratite i poreklo, dakle, onaj monitoring i analize koji ste radile tokom zime. Sad treba da dođete u ovu fazu od nekih 20 dana gdje ćete intenzivno da primenite sve ono što ste isplanirali, sve što ste naučili, tako da mi možda, sad se trudim da ne budem toliko hiperaktivan koliko sam navikao ovdje da budem, da bi sve ovo postigli, prosto mora da ima određena rutina i brzina. Konkretno ovdje su ideje i za nove hibride koje će Superior u narednim godinama da izbaci. Tu se javljaju ideje i za naučne radove. Moj doktorat koji trenutno radim na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu jeste upravo na kukuruzu šećercu. I on je postavljen tamo, ono što se zeleni, to je za doktorat i sad čekamo prve analize da krenu i tako. Vi imate sjajne sorte, sjajne vrste, raznolike,
Meni onako za oko zapala sorta Šumadinac. Jel možete da nam ga pokažete gdje se on tačno Evo, nalazi? baš ovi iza vas, ovi prvi redovi koje smo mi ovdje koristili kao izolacioni pojas, prosto da svako ko nam dođe u firmu ne vidi baš šta se ovdje radi, jer ne znam, doći će kolege i tako dalje, drugi selekcioneri, tako da je ovo ekskluziva baš ovdje. Evo ovih prvih 5 redova, to je Šumadinac i tu su i ostali kukuruzi koje u saradnji sa Lazom Kojićem Superior prodaje. Eto, nek slika govori više od 1000 reči. Imali ste želju da nam pokažete i još nešto ovdje u ovom izolacionom prostoru? Mislim, evo ovako premijerno za vašu emisiju, mislim da smo prvi u našoj zemlji koji pokazuju uopšte kako ide taj proces selekcije kukuruza šećerca, uopšte kukuruza. I evo ja ću vam pokazati prvo materijal koji mi koristimo ovdje na polju. Dakle, ova kesa koju vidite, koja da je papirna i čuje se kao papirna, ne, ona je prelivena specijalnom plastikom, tako da nije vodopropusna i njome izolujemo metlice. Dakle, da pojasnimo, svi proizvođači u Srbiji znaju da je ovo metlica, muška cvast kod kukuruza, a da je klip ili kako vole da kažu u ovom kraju koren, ženska cvast. Dakle, sama procedura se svede na sljedeće. Mi idemo po polju, jedna biljka nam se zbog svojih osobina i karakteristika dopadne, izolujemo metlicu. Naravno, ja ću sad to malo ovako plastično da vam objasnim. Znači, heftalica obavezna. Dakle, najvažniji sastavni deo opreme svakog oplemenjivača i selekcionera jeste olovka, jer nama ideje dođu u trenutku i u trenutku mogu da nestanu. Istog momenta treba da budu zapisane. Kada smo izolovali metlicu, pišemo na kesici, naravno sad to da ne bi kislo i tako dalje, pišemo datum, izolovana biljka, određene karakteristike koje želimo da istaknemo. Sljedeća rekvizita u našem poslu jeste kesica. Ovom kesicom izolujemo klipove. Znači, ženski deo. Zašto? Evo, ovu ćemo da iščupamo da bi pokazali. Zato što je kukuruz strano oplodna biljna vrsta. Naravno, ovo sam samo pokazno, to se radi mnogo ranije pre nego što počne da dođe do cvetanja. Dakle, mi sad kontrolišemo ukrštanje. Dakle, mi ne radimo ništa genetski modifikovano, ništa što se u prirodi samo ne bi desilo. Zato nas zovu konvencionalni ili tradicionalni oplemenjivači bilja. Dakle, mi ovu biljku ćemo ili da imbridujemo, da uzmemo polen od te biljke i da nanesemo na tu cvast žensku, ili ćemo da izvršimo ukrštanje sa nekom drugom biljkom. To je ono što bi se desilo i u prirodi. Zato hibridi na ovakav način stvoreni nisu nikako genetski modifikovani, već se zovu plodovi tradicionalne selekcije i tradicionalnog oplemenjivanja. Još ćemo o tome da pričamo u plasteniku koji se nalazi ovdje iza mojih leđa i da pričamo o paprici. Dogovor. Da krenemo tamo. Ajmo. Ivane, idemo sad kroz plastenike i svuda se osjeća paprika. Baš lepo miriše. Da. Jeste vi srećni kad dođete ovako u plastenik, kad vidite vaših ruku delo i vašeg znanja? To je ono što daje motivaciju svakom naučniku, a kamoli oplemenjivaču da nastavi dalje sa svojim radom. Istim intenzitetom, sa još više ideja, sa još većim elanom. Kad vidite rezultate vašeg rada. I onda kad čujete, ajmo, da vidimo na licu mjesta rezultate našeg rada. Koliko je sad temperatura ovdje u plasteniku? Pa sad bi trebalo da je temperatura negdje između 40 i 51 stepen. Plus ovo napolju. Plus ovo napolju. Mada ono što je nama važno nije samo temperatura, vidite da imamo i zasenu, ne samo zbog temperature, nego i zbog zračenja sunca. Tako da selekcioneri, oplemenjivači i radnici, svi ovdje u firmi, su zapravo ranioci. Tako da mi do 12 se trudimo da završimo sve što imamo po ovim malim plastenicima i onda prelazimo dalje. Koja je ovo vrsta ovdje, sorta? Evo sorta, ovo je konkretno naša ekstaza, jedna od najranijih naših paprika. Evo sad da nađemo jednu, evo ovdje sve jedno koju god odaberemo, zaista su sve lepe. Sve su kvalitetne. Da, konkretno ovdje je reč o umnožavanju semena. Dakle, to je naša najranija paprika. Miris je ono što je karakteriše, debljina mesa. Naravno, mi neke analize pokazujemo i vršimo odmah na početku.
to je taj, nadam se da neće biti zaboravljeni miris Balkana. Kažite mi, malo pre ste pomenuli značaj autohtonih sorti. Kako stojimo na tom polju? Šta se tu dešava? Da li mi imamo dovoljno rezervi autohtonih sorti ili je i tu ozbiljan problem i da to treba povesti računa? Za sada Srbija čuva svoje autohtone sorte, ali budućnost bez pomoći države, samo i namenski za očuvanje autohtonih sorti, konkretno sad govorimo evo o paprici, ako država ne umeša svoje prste, budućnost će biti jako neizvesna. A ako nam je budućnost po tom pitanju neizvesna, mi ćemo postati zavisni od kupovine inostranog semena i onda može prosto cela zemlja da izgubi jedan sistem, jer mi smo kao zemljište. Mi smo osnov, sve ostalo je nadogradnja. Dakle, mislim da smo za sada dobro, ali ako ne uradimo nešto u budućnosti možemo biti jako loše stajati sa našim autohtonim sortama. Vi ovdje vodite računa o svemu, malo pre ste rekli da je važno da se zaštiti od UV zračenja. Ovdje zaista ovo predivno miriše i onako može da se jede u istom trenutku, mada ste vi dali akcent na semenu i da razvijete i napravite što bolje seme. Koliko traje proces proizvodnje kvalitetnog semena? Proces, pa ako zavisi iz kog ugla gledamo. Da li gledamo iz proizvodnog ugla da traje jednu vegetaciju ili iz oplemenjivačkog gdje je konkretno ovdje, ovo je posljedica rada oplemenjivača već 15 godina. Dakle, 15 godina, evo ja tu sam tek 5 godina, znači 1/3 od tog vremena i ceo proces oplemenjivanja i u Srbiji i svuda u svetu se bazira na naslednoj osobini. Dakle, ja već sad, iako sam mlad i tek na početku svoje karijere, već skupljam određena znanja, pokupio sam za sad ono što već imamo u nasleđe, što mi je ostavljeno. Sve što skupim, trudim se da prenesem novom oplemenjivaču koji će doći u superior, novom kolegi i tako da taj ciklus neprestan i prosto svaka firma, svaka kompanija, svaki institut se trudi upravo ono što je najteže da nađe taj kadar koji će da nastavi taj rad. Jer zamislite da nešto uradim pogrešno u ovoj godini ovdje i da načinim veliku štetu koja je nemerljiva, jer to je posljedica rada 10-godišnjeg rada nekog naučnika. Ovdje je zaista toplo i evo sve vreme dok pričamo, temperatura je prevazišla ono koje možda se trpi, ali vidimo da nema nijedne travke, da je sve tako lepo sređeno. Kako ste došli do toga? Radnici, vredni radnici, koji ovim putem želim da im se svima zahvalim, radnici superiora, konkretno tu 2 žene koje su zadužene za to održavanje, svih ovih malih plastenika. Dakle, mi smo ušli samo od jedan nod, tu je 12 malih i 5-6 ovih velikih plastenika koji su sve pod selekcijom. Što znači da su one došle ovdje veoma rano jutros da bi ovo sve sedili, jer je u ovim trenucima kad je sunce u zenitu nemoguće provesti ovdje duže od 5 minuta. Naravno, ovo odgovara paprici, ona je, da se podsjetimo malo istorijski njenog porekla, ona je iz tropskih predela, tako da nje ova temperatura apsolutno odgovara, poenta je samo da ima dovoljno vlage i ono što je interesantno još napomenuti, radno vreme tokom leta je od 5 do 1. I još jedno pitanje, vi dolazite iz zapadne Srbije, tamo su vrlo česti zasadi, kako i sami rekoste, imate sami ranč maline i borovnice, pa da li biste nas svi poveli na vaš ranč koji ste napravili ovdje u Velikoj Plani? Apsolutno, apsolutno. Ajmo da krenemo. Ivane, vi ste iz Kosjerića. Kako ste se navikli da živite u Šumadiji, u Velikoj Plani, u jednoj ravnici ovdje pored Morave? Pa nije bilo teško iskreno navići se da živiš na ovako plodnom moravskom zemljištu. I evo, pošto pripadam grupi tih mladih ljudi koji, sad ne znam da li je to inat, ludost ili interes, da se bori i da ostane u ovoj zemlji. I ono što propagiram ceo svoj život, evo sad smo upravo koračamo tim zemljištem koje treba da mi pomogne da se što bolje ukorenim. Ne samo u plodnim moravskim zemljištima, nego i u Srbiji. Mi smo ovdje u vašem zasadu borovnice. Sad mi kažete, otkud sad tolika ekspanzija borovnice u Srbiji na jednom i uopšte u ovom kraju?
Pa vidite, borovnica je došla u Srbiju pre svega možda 10-ak godina, prva sadnica borovnice. Ono što je glavno za celu Srbiju, zbog čega žele našu borovnicu, Evropa ne gleda mnogo na hemijski sastav borovnice. Jedina prednost naša stiže kad nema u Evropi sveže borovnice. Borovnica koja se gaji u Srbiji, gaji se za konzum, svež konzum. U Španiji se završava berba krajem maja, početkom juna. A u Poljskoj tek stiže od 20. juna pa nadalje. Taj luft od 20 dana jeste kada dolazi u Srbiji. Taj luft popunjava borovnice iz Srbije za celo evropsko tržište. Zato ta cena borovnice ide i do 6 evra na veliko, što je velika zarada. Naravno, borovnica traži velika ulaganja, ali je zaista velika zarada u tom periodu. Upravo zato uvek kad me neko pita da li želi da gaji borovnicu, da se time bavi, ja mu kažem samo u tvom kraju, pošto evo nalazimo se ovde na 100 metara nadmorske visine i ovde borovnica stiže 5. juna. Ove godine je kasnila, 2 nedelje je kasnila, ali to nije mnogo uticalo na cenu. Jer kažem, to su prednosti ovog moravskog zemljišta. Znači, ekspanzija borovnice uslovljena prirodnim okolnostima, da u Španiji završava, da u Poljskoj još nije počela i da u tom vremenskom intervalu ima vremena za zaradu. Recite mi, da li još postoji, da kažem uslovno opasnost da neka druga evropska zemlja sa svojim prirodnim resursima iskoristi taj period od 20 dana, kako ste rekli, koji ima Srbija ili ne? Ne. Nema. Znači, ne postoji opasnost. Znači, mi smo blagosloveni, tako da kažem, tim Tako nas je Bog odredio da živimo na takvom poluostrvu, sa takvom klimom i sa takvom mogućnošću za proizvodnju. Vi ovaj zasad radite, da kažem, zajednički sa jednim čovjekom, jednim sveštenikom, koji je rešio da vam pomogne da zajedno radite ovo. O kome se radi? Pa radi se o ocu Predragu Popoviću, koji je paroh, inače na njegovoj smo parohiji, na teritoriji njegove parohije u Velikoj Plani. Prosto kada čovjek mlad ima veliku želju da nešto uradi, da ne ode tek tako iz svoje zemlje, jer ovo je pokušaj moj da ostanem ovde. Ako bilo šta od ovoga ne uspe, ne krene kako treba, naravno trudit ću se maksimalno da ne dozvolimo da dođe do toga, više me ništa zaista ne zadržava onako iskreno. Kada želite to da uradite, nekako mislim da Bog, ali otac će malo više govoriti o duhovnoj dimenziji, da Bog učini da se takvi ljudi sretnu. Mi smo imali takav splet okolnosti da smo se sreli u Velikoj Plani, upoznali i prosto eto, iz svega toga je se izrodilo ovo što vidite. Kada već pričamo o sretanju, evo i naših domaćina, oca Predraga. Oče, blagoslovite. Oče, hvala vam na gostoprimstvu i što ste nas zajedno sa vašim, da kažem, saradnikom Ivanom primili u ovaj fenomenalno uređen zasad borovnice. Nije svojstveno i nije često da sveštenici imaju i njihovi saradnici nešto ovako. Otkud vi u priči oko borovnice? Pa ja sam dete s asfalta. Rođen sam u gradu, odrastao sam u Vrnjačkoj banji, u porodičnoj kući koja je bila, više se bavila turizmom nego poljoprivredom. Onda sam došao na parohiju koja je u Rakincu. Vidjet ćete, tamo ima maline, otićemo posle do malina, vidite kako tamo to izgleda. I tamo nekako samo se nametnulo da ja kao sveštenik narodu u selu pričam, a ne živim kao oni. Oni pričaju o kukuruzu, o bašti, o voću, o povrću, a ja sedim nekako tu sa njima i kao da potvrđujem tu nešto da će Bog i tako dalje, a sam po sebi nikad nisam ušao u to da ti, ajde popet ti malo isprobaj to, vidi ti kako to funkcioniše, pa da si ti malo moliš za kišu ili da stane ili da krene. I tako sam ja krenuo, jedan čovjek je došao kod mene, nije imao pare za krštenje, pa mi je ponudio da mi da 3 društva pčela. Šta ću ja da radim s pčelama, ja stanem, Borko Bože bre, otkud ja znam sa pčelama, šta ću? Ali opet, čim on to tako kaže, čim je on to dao, onda ima sigurno neki plan. I tako sam ja krenuo od 3 košnice, pa došao do 20 košnica, krenuo baštu. Pa eto, došlo je do mene i za maline da posadim. To mi nije bilo nekako jasno zašto i kako, ali to ću vam pričati tamo o malinama, koji je to smisao. Sve do ovog trenutka, dok ja nisam dobio novu parohiju,
ovde u Bresiju, to spada Velika Plana, znači pod to, jedan deo Velike Plane, i ja sam trebao da dobijem drugu parohiju ovde, koja je mnogo bolja nego ova, međutim opet se nisam bunio znajući da Bog ima plan. Čim si ti mene, Gospode, ovde poslao, tu postoji neki plan. I tako sam se upoznao sa Nešom Đinovićem, koji ima proizvodnju borovnice i sve to. Ali malo pre kod njega. bili smo kod njega i jako dobar čovjek za saradnju, izuzetan i tako dalje. Ono što je neverovatno jeste da sam ja toliko želeo da imam tu borovnicu. Da mi je Bog prosto omogućio, jel hoćeš? Evo ti. Nisam znao zašto. Nekako imati plantažu borovnice je za mene predstavljalo neki vrhunac. Borovnica je kraljica voća. Ona traži neverovatnu negu, ona traži mnogo ulaganja, mnogo žrtve, mnogo ljubavi. O zaradi neću da pričam, to još nismo ne osjetili, u teoriji se to kažu da ima, zarade nema, ali ta porodica koja to radi, to je nešto posebno. Pominjete porodicu, a opet je vrlo lep primjer vas dvojice koji zajednički radite, ne poznajete se nešto dugo, a ušli ste u jedan vrlo značajan projekat koji opet, moram da pomene, jako lepo izgleda, jako je to sve lepo uređeno, zategnuto i onako mi često volimo da pominjemo zapad i tako dalje, ali evo primjera da kod nas isto može da izgleda sve sređeno i uređeno onako kako samo treba da bude. Ivana, ovog malog ovde, što mu ravnog nijesmo našli na putu do Ostroga, sam upoznao u crkvi ovde, moje duhovno čedo vidi koliki je. Tu je naravno posredi Gospod, kao i posredi svega. I tu se stvara toliko jaka veza koja je neprekidiva. Čovjek kada veruje u Boga, svako iskušenje će da pređe. Pa čak recimo ako devojka traži muža i boji se da će da ga prevari, da će da je prevari, a on veruje u Boga, neće zbog Boga to uraditi, manje više zbog nje ako dođe do iskušenja. Kod nas ortakluci, partnerstva nisu baš nešto na glasu. Uvek se govori ortačka kobila, vazda nepotkovana i tako ima razne tu. Raznih umotvorina. Raznih umotvorina. Međutim, on je čovek koji je doktor poljoprivrede još malo, koji radi u ovoj firmi kod Nebojše, koji se razume izuzetno u to. Ja sam neko koji ima kontakt sa ljudima, takođe ima malo iskustva kroz malinu, rad sa tim. I prosto smo se tako nekako tu našli, spojili i ja sam ga pitao, on je prihvatio, došli smo kod Nebojše, rekli mu moje planove, on je rekao ja ću pomoći šta god mogu da pomognem i to se tako samo otvaralo, Gospod je to tako nama dozvolio. I sad eto, imamo jednu parcelu koja je, može se reći, najsavremenija u ovome kraju, skoro 3 hektara pod borovnicom, imamo i baštu, neki 30 ari u kojoj imamo svega i svačega. Još su tu veliki planovi, ali za sada to lepo funkcioniše, svako ima svoj posao, gledamo uvek da pomognemo jedni drugima i tako da to jako lepo funkcioniše. Ivane, jedno pitanje, ovako za kraj, pre nego što krenemo u Malinjak kod oca Predraga. Otkud cveće ponegde ovde u Lejama? Zašto ono usred borovnice? Pa vidite, nije samo lepota za oko, nego i zdravlje za biljku. Nije slučajno koje se cveće tu nalazi. Plan je da se nalazi i neko drugo pored toga, dakle nalazi se neveni kadifica i jedno i drugo repelentno deluju na štetočine, svojim mirisom. A ruža vetrova je ovde u pravcu redova na bankovima, tako da ovde vetar duva niz banak i uz banak. Jer ovde ljudi koji žive na ovom predelu znaju da ovde vetar samo duva u 2 pravca, zbog ovih brdašaca sa strana koje vidite. I upravo se na počecima i na sredini i na krajevima reda nalaze te biljke kako kad god dune vetar, taj miris od tih biljaka preplavi celu parcelu. I bosiljak imamo. I bosiljak. Ono što mene uvek oduševi kad s vama razgovaram, a imao sam prilike ranije, to je da jedan mlad čovjek ima toliko nekog narodskog znanja kroz nauku i samim tim i gledaocima i nama dajete odgovore na brojna pitanja. Hvala vam na tome i hvala vam što ste nas proveli i kroz Superior i kroz vaš zasad borovnice. Hvala vam na dolasku i na pozivu. Oče, idemo u Malinjak. Ajmo. Idemo. O njoj se pesme pevaju, po njoj mnogi roditelji svojoj ženskoj deci daju ime. Lekovita je i veoma cenjena voćka u celom svetu.
Uspeva u zemljama i područjima gdje nema jakih vetrova. Mnogim porodicama u ruralnim područjima jedini je izvor godišnjih primanja. Hladnjače su jako bitne za uspješno skladištenje i efikasno tržište ovog jagodičarskog bisera. Najmanje cene velikovite voćke su u mestima i regionima gdje nema nijedne hladnjače ili gdje je prisutna eventualno samo jedna. Sunce je veoma važan faktor u odgoju kvalitetne biljke i razvoju njenog ploda. Voda i kvalitetna obrada također presudno utiču na bogat rod. Malina. Oče, ovo su te maline o kojima smo malo prečuli od vas i od vašeg, da kažem, prijatelja Ivana Tupajića, budućeg doktora nauka. Kako uspeva malina na ovom prostoru koji nije onaj kao što smo navikli da je preko 400-500 metara i da samo uspeva u tim uslovima i koliko je važno da se cijela porodica uključi i radi na jednom poslu? Pa to je ta malina koja u početku nije imala perspektivu, upravo zato što ti kažeš da u ovom području nema maline. Ja sam prvi koji je u ovom selu i to na ovako velikom prostranstvu napravio jednu ovako veliku plantažu. Međutim, dobra pripremna zemljišta, ozbiljno prihvaćen posao, znači analiza zemljišta, analiza vode i ne može da ne uspe. Dobre preporuke stručnjaka koji se u to razumeju i onda je to dobro. Međutim, kažem da nije imalo perspektivu, nije imalo jer to cena varira i tako dalje. Pa sam često puta ja i moja porodica pričali o tome zašto je nama Bog dozvolio uopšte da se bavimo time. Jer uvijek je Bog taj koji otvara nova vrata i sve to. Međutim, do ove godine ni ja to nisam znao. U ovoj godini kada je zavladala velika glad i strah i sve uopšte u celom svetu, malina je došla moja u pun rod, rodila je kao nikada do sada, dobra cena, ima berača i eto to je sasvim dovoljan razlog da u ovoj godini nas pokrepi i finansijski i na svaki drugi mogući način. Pomenuli ste malo pre u pitanju porodicu. Koliko je važno da zajedno svi rade na istom poslu i da probijaju zamišljene granice i da samim tim postižu fantastične uspjehe? To je suštinski. Jer ako ću ja samo da se bavim jednim poslom, a moja supruga da je ne interesuje ništa ili moja deca, onda taj posao napred je osuđen na propast. Ja kao glava svoje porodice borim se za svoju porodicu. Moja porodica mora da mi daje podršku da bi ja u tome opstao. Zato eto moja supruga je ovde sa svojom sestrom i zajedno odeberu. Deca moja dolaze, sinovi moji koji su mali, oni nose gajbice kada neko prazne gajbice uzimaju pune. Moja ćerka dolazi, bere ovde i također je plaćam isto po kilogramu. Oni su prošle godine berući ovde zaradili, kupili svoj mobilni telefon sebi i tako dalje. Dakle, jako je bitno u Borovnicama, opet gde smo bili, moj sin Pavle koji je sad napunio 7 godina, tad je imao 6 godina, rame uz rame sa mnom plevio je travu. Jako je bitno da porodica učestvuje u tome. Onda uživa i priroda, onda Bog blagoslovi, onda i ove maline vole da daju rod. Što imate da poručite mladima koji bi željeli da krenu u što ličnu, što porodičnu proizvodnju i borovnica i malina ili bilo kog drugog posla od koga očekuju i korist i zadovoljstvo i širenje kruga prijatelja i saradnika? Pa šta poručiti osim toga da samo ono što svojim rukama naprave učestvuju također u stvaranju Božijem. To je blagosloveno, da će u vremenu koje dolazi biti izuzetno tražena hrana, da bi svaka kuća trebala da ima, ako ima dvorište, da treba da ima baštu obavezno, da imaju voćkice i povrće. Ako su u stanovima ljudi, imaju terasu, da naprave mali plastenik od te terase staklenik, da u saksijama imaju, da mogu da na neki način prežive, da se bave time. Jer ovo nije samo posao, biznis, kao što to neko gledaju biznis. Ja kada dođem sa sahrane, a vi ste pomenuli, to je težak posao. Težak posao je recimo biti na sahrani, učestvovati u nečijoj tugi i tako dalje. Ja dođem ovdje, ja se fizički izmorim, ali ja sam psihički potpuno odmoren. Ovo dođe mi kao rehabilitacija, ovo zelenilo, pa ove pčelice koje zuje, pa ove crvene bobice ovog voća ili ljubičaste, nebitno koje je voće u pitanju, oplemenjuju dušu i vraćaju čoveka na fabrička podešavanja i sjedinjuju ga ponovo sa Bogom, Tvorcem,
svega ovoga. I eto još jedno pitanje. Vi kažete da je važno čovjek da radi, a samim tim dobija i Božju blagodat. Ali evo, mi se sada nalazimo u vašem Malinjaku, a pomenuli ste da je važno da svako i kod svoje kuće ima ili plastenik ili baštu. Na taj način mi pomažemo prirodi da preživi sve i da se regeneriše i nastavi dalje da živi u nekim novim oblicima i u nekim možda i kvalitetnim uslovima. Baš tako. U početku, kad je Bog stvorio svet, sve je bilo savršeno. I čovek je živeo u skladu sa prirodom. Došlo je do disbalansa svega toga i kroz čovekov pad unesena je u ovaj svet bolest. Pati čovek, pati priroda, sve pati. Ovaj korov će pojesti ove biljke ako ih mi ne negujemo. Bolesti, paraziti i sve ostalo. Dakle, vodeći računa o biljkama, vodimo računa o reči Božjoj iz koga su one iznikle. I tako smo mi samo radnici na njivu i Gospodnjoj. I onda mora da bude blagosloveno, jer priroda vraća, nagrađuje, ide desetostruko. A kamoli ljudi i ostalo. Zato sve što radite, dragi moji, radite sa ljubavlju. A ljubav nije osjećanje, već žrtva. Ipak čovjek mora da leđa svoja podmetne za nešto i onda će to Bog da vidi i svakako da blagoslovi. Oče, puno vam hvala na gostoprinstvu i na divnim rečima koje ste nam uputili. Hvala i vama što ste došli. Modernih zasada voća i povrća sve je više u selima Srbije, vrednih ruku, nažalost, sve manje. Poslovično podeljeni, retki su primjeri zajedničkog rada i truda. Međutim, tamo gdje je prisutno, plodovi rada su višestruki. Istorija i značaj manastira Koporina, moderna vinarija Ambelos, preduzimljivi poljoprivredni proizvođači kao što je firma Superior, mladi naučnici Ivan Tupajić, značaj porodičnog rada i zajedništva kao porodica oca Predraga Popovića pokazatelji su u kojim pravcima treba da se kreće razvoj naselja u Srbiji. Organizovana poljoprivredna proizvodnja, očuvanje tradicije i vere u Bresju treba da budu primjer i drugim mestima u Šumadiji.